Atur posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama kesenian budaya Cak Jaya Budaya, yang mana pada kesempatan malam hari ini di bawah pimpinan Cak Sunan Arif Belasasari. Tentunya pada malam hari ini kita bersama barisan-barisan merah dan juga bersama barisan kuning. Ini adalah paguyuban kami, yaitu JB Jaya Budaya. Dan juga ditunjang oleh Sodita Mitra. Dan juga video syuting Oke Syuting Production. Untuk Mitra, vokalnya ditambah sedikit Mitra, biar tambahnya tambah jos. Kita bergoyang bersama. Di depan ada pemandu handal kami, Mas Heru Kewer-Kewer, yang punya joget handalnya Jaya Budaya. Ada artisnya yang sangat cantik-cantik dan juga mungil. Di depan ada Ning Ernawati, dan ada Ning Yunita, dan juga ada Ning Sawina, dan yang terakhir ada Ning Winda. Ada Oke Syuting Production dan juga ada Mitra Audio Rental Pasuruan. Salam hormat jeung satu jetareta Pak Sahir makin nikopon asalametan hormat anak makin pun tetigo mata malam makin tantona pon katorotan seeka saja Pak Sahir mulai bilen sanun to bunga ngabes anak lompat ceren sana jen Pak Sahir banyak orang senonggen saperna malam makan parlona pon katoroten cuk Sahir si biar tanpa seneng atena malam makan mau ke asaniata madeteng ceret Jaya Budaya Cak Sunan Arif mana cerekena tuan muda Mas Malik cereken ngodana malam makan satu Jepun along polo peleta tangkan pon makan seteti seto seandi niat Pak Sahir engen angen korang setahun Pak Sahir semulja samakin teti orang ontong. Tetap masih bersama Jaya Budaya. Kasih goyangannya, bro.
JB Jaya oh. Budaya ngerenyang mama. Ini kasih digoyang. Jaya Budaya. Pasukan kira bergoyang. Waduh, digoyang-goyang. Ayo goyang tuh, nek ceplok, gitu gaya maning tuh. Tanto seneng atena malam mangken muka saniata Madeteng ceren Jaya Budaya Kak Sunan Arif mencerekanan Tuhan muda Mas Malik cereken ngodenan malam mangken satu jepun along polong peleta tangke sama kenapon tadi setong seandi niat engen angen di korang setahun Pak Sahir Safian sama ken tadi oreng Kita kembali bergoyang kembali. Di sini ada Mas Bang Hadi dan juga ada Mas Yari. Tentunya bintang tamunya Jaya Budaya. Ada Mas Roni Mahendra Kadei. Tentunya Jaya Budaya membawakan satu bintang tamu yang sangat terkenal di sini. Dan buat yang terhormat Bapak Misko atau Pak Mistati, monggo untuk bersama artisnya JB Jaya Budaya. Digoyang lagi bersama Jaya Budaya. Tetap di bawah pimpinan Kak Sunan Arif Belososari. Buto janji, tak buto sopan, bule buto bukti nyata, paning jejeki, tresna nadikan, tanahnya bule karepan, lambe ajanji, lambe asopan. Cuma ada bule secinta tapi sama ken ikan abang hajatan dirasa elang sare seeka mimpeng ekal akaleng bule esake elang sare seka mimpeng ekala kaleng bule sake. Yuk digoyang bersama Jaya Budaya. Mas Sugiyari, Mas Son Haji, ojo rame-rame. Jaya Budaya 2025 tetap merdeka.
Wasik Lumbang bergoyang bersama pasukan Jaya Budaya. Oke, sering. Mitra Audio Profesional. Ceta percaya nang kata resna natika beda anyar laju na te bulet tanyangka Aduh pangis dona kamanisa nyatana budina baik keresa jeru menyocok kate rasa lebihnya ke butuh janji, tak butuh sumpah, pula butuh bukti nyata. Tak ning jejeki, tresna natika, tak karpe bule karepa, lambe ajanji, lambe asumpah. cuma debule secinta sampai samangken tidak nabang kemudian dirasa ser cicit ciare acicong acicong yo yo ade yo anyar ile What's it?
lanjut Mas Dion di putaran yang ketiga. Lagi Tetap bersama pasukan Jaya Budaya. Ada Mas Roni Mahendra masih. Kita kembali bergoyang. Tentunya bersama Mas Roni Mahendra yang punya kawasan Pulau Sesari. Kita goyang kembali. Yo! Adi goyang hei. Aduh. Apal toh. Tetap bersama Oke September FM. JB Jaya Budaya. Karena tak nyaman Tedunga tak gitu Coba ngengaan Ate gula Malam terus siang terus malam Resta ate sayang Oh tur dekat Seneng ate Kengana ate Genglong sapun are pada jujur kita pada saja de ate gula kita pada saja de ate gula. Masih tetap semangat bersama Mas Heru kewer-kewer. Kita bergoyang kembali Bu. Kasih goyangnya ladies. Sotok Mas Riyadu. Waduh. Waduh. Sotok kayu. Aduh. Tetap bersama JB Jaya Budaya. Pokoknya ayo gernyong. Pulau Sesari jak Sunan Arif. Mas Roni iki sing jenenge ngerenyeng mamayo. Oke. Tentunya bersama big boss kami Bapak Sunan Arif Pulau Sesari. Semoga tambah jaya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Mas Dion menesakan mayu Mas mangkat Mas. Dari ate kapi beni pola tika ratin soki karena tak nyaman tedungan tak ide coba ngengaan malam terus siang terus malam Resta ate sayang tur dete cukup Lumbang masih tetap digoyang bersama JB Sawer. Bapak Bisto, Bapak Bisto.
Bapak Sawir Pak Misto. Bapak Sahir Pian. Awas ibunya ini. Kasih jalan buat ibunya. Buat ladies. Asik. Minta bojo dulu. Setelah ini bojo loro Mas Keyboard permintaan dari Bapak Misto sekeluarga. Tresna bulan doa apa beda benih polana beda apana cinta bulan dari ate benih polan tikaratin soki kakak tak nyaman tedunga tangite coba engaan ate bulan malam terus siang terus malam tresna ate sayang oh tur dedek bunga ate keronga ate senang sebenare. Ada permintaan bojo loro. Monggo ditawir yang nyanyi Pak Misto. Arah. Iya, ini empat ini penyanyi. Ditawir Pak Misto. Permintaan Pak Misto bojo loro. Permintaan bojo loro. Lambune desko. Disayang. Sawir Pak Misto. Cek ning renyang mama. Digoyang Pak Misto. Aduh dikasih goyang Pak Misto. Bahaya tak. Aduh sawir Pak Misto. Ayo joget Pak Misto.
Mana dek? Apa dek? Waduh waduh. Waduh dek. Ojo banter-banter leler. Butingin Wak Misto. Dino. Terima kasih kepada Ibu Raja Bapak Misto. Langsung bersama Setio Budaya, Jaya Budaya. Ayo, jalan apa masuk, Cong? Ayo, jalan sekali. Pada pukul temor. Ale, aput. Dia. Ayo, kemantene juga no. Temor dong. Oh, temor le. Nyorotan. Launan dong, penonton munduran titik. Cek, lo, cek, lo. Turitan Keng menabisan anak lancing Keng nyoon si Purama Cie Tengole se
tanah jede tengah ngara keng masalah bociking keng padesi alam Soro repes keng balon tanah balotan le tongkok panjilen neng balotan le tongkok panjilen saya Pak Mesto kemon kemantanan Kemantanan le bedaya tas jeren Pak Mestona Kemantan le bedaya tas jeren Padara tajeng langang Jae bancang ala jore Jae bancang ala jore Mito tak tenang Tak tangke jerna junanare Tak tangke jerna junanare Soro teten ke soro taman hai taman pengkir lorong hai taman pengkir lorong dikasih siang dan malam sama kepon tegang apolon sama kepon tegang apolon eman lah jalan mayu segala lah oh nah jemole jemol jaile larang regenaka bola apit taga temon japun kremon beri bunga rasanale sarare bet mak rompong geje
Meklaren ale Soro abet Bong ki bede Mon mare nale Maeti naaka Membaca di laula montak manik korang kulena membaca di labala tak nangis korang tuena lale langilangan macole nyare tema panah kelepon jetot gula mira talalopot minta cabura junan narip kau reng lumbang bere Kopi lek panutan minyak dan kopi lekeng penang panutan kiri kaki datare tan sebenya dan kaula mana makin lima komatan siureku deh lancarane geng ape otelu dak seneng saiki dulure dole ngosno anake dukur jaran wis koyok ratu saya kermang seron toron segoning le talena becum bulan lima samangken kalak lautan kengamak le kaning bireng dina kebaikan karena kecum Sekotalang ala celima Zaman zaman lalang lenten Jika kama de dampun nyama pamitona Cek maniman semakin luang abecena Seibitna tangale paron toronan Belakaning le kagabile tali Maju temang Arya kalaon laulan Mon ekeni Tore pasca kebeire kari sorore basning parampong aja dun pelotan di atas pancilan soro abas tretan mompong tiba
ampun kemantan samangken ampun numpak jeret mempelotane karena bilen tabatal mulai rebet kopi anak kemantan koyata jeret bapak ambune mak sing abesaki nape jangat menaperam lamun jangan minatelo nape niat pamito teng nape beni lamun niat lamun engkau adanya APT Late menate lote ngala kunele topeng onten kakek ki oro asanya pete tepak kabune atanya topak bangloge napa welat teng manapa santen le santen keng JPO lute napa niat dulur napa mboten le niat aku saiki tangletete terima kita di panotan panotan keng soro telae doa di mang di maca di nakomantane men komantana anika soro para lamun beda makin dibodona kata lima pote telah telengkeng mak setombuwe duta kadik toretan beremah boleh mangate mangan malam mangke nyoon ambuhe Bapak Mesto kon rene sih Pak ujare kon ucapno sih iya lek ono PT ambe kupat lek ta ono PT ayam Pak lek PT gili lek ayam gede ya PT anu ayame ambe kupat keluar wis gawan rene wis lek penonton kudu tenang kok marini jaran iki sik akeh permainan tak usah nang dindi sik tak usah makan di sapi sing penting golek hiburan sik ya ana berote ya ana sebarange Kek paling boyar jam 12 engko lek nanggap carane Sunan Narib Jaya Budaya Rai Kalir tetep jaya ayo Pak Mesto yo golek rapen-rapen maneh yo lenda tak usah gede Pak jago tak apa lenda ono rapen-rapen yo prapen oh iki iya cocok wis iku wis yo yo yo
Apa? Ya apa ujare iku Pak To? Ya iku meneng arep leono rek karene teng jotengan iku wis. Golek sekol mbak tumpano jarane Sunan Narip mini. Ya ndak apa-apa Rip, Jawa ya kenek, Dura ya kenek. Pokok isa. Pengapora ada tantretan sedaja. Dan kula abek kalian Bapak Mesto laki kelaban Mesto bine. Dengan Bapak Mesto dia otang ocak ke potrenah. Putu apa anak Pak? Putu. Oh nak putu cari tutu anaknya. Iya nak syukur waras selamat. Besok lewes ceken numpak jaran tak tumpak no. Jarane Sunan Narip teko Pelososari. Oh biyen tak iso mlaku sing saiki wis enak. Oh. Syukur waras selamat tak tumpakno jarane Sunan Narip teko Pelososari. Amin. Lo saiki nekakno jaran teko Pelososari wis tak duwe utang ucap nang putune nang pangerane. Sealos jan nagi sekasar tak oleh nagi sealos. Dan kula ngocol cang-calan kemantan yo tol seperti PT. Pak ketebak Bang Lobar setak PT yo tol. Oh tepak, tepak. Oh kari situ. Siapa nek? Ya wis. Truno Pak Suliaman. Ya wis Baranono. Jenenge nomor 2 kan terapi Mas. Iki jenenge Muhammad Haim. Pak Truno Pak Suliaman. Iki sing nomor loro, kene masih campuran Jawa Madura. Inilah tak apa-apa. Pengapora ada tantretan sedaja. Neka nomor 2 bula abek kalian Bapak Truno. Pak Suliaman. Biar dia tang ucak nang sapa jenenge? Oh Ahmad Baim. Syukur waras selamat tak tumpakno jaran ngampung nang Pak Misto. Ya Pak. PT endi rek? Saiki Pak Truno tak duwe ucap nang anake utawa nang pangerane. Bapak kan bersetak PT iya tol. Pacek ket PT mut. Iya. Iku ono tampare. Iya nak kacong kematan oleh toron. Iya. Pas kacong oleh keluar, montem pengenak kelakon kakeh. Korang sopan, korang menyenengaki, dek tantetran lumbang dina. Mentas seporah setak terbatas atas pimpinan Sunan Narip dari Pelososari. Mari nak kacong keluar, minta iringan gending. Ayo siapa? Mas Yon. Oi, keluar launan cok. Gendingan Sumi. Yang para penonton jangan kemana-mana dulu. Setelah jaran, setelah kuda keluar, nanti banyak permainan. Oke, terima kasih. Tetap bersama Oke Shooting Production. Pimpinan Mas Eko Shooting. Ayo Dan deh. juga ada Mitra Audio. Aminama serepena gembirna elecak gede Atina bulati eman nyare pole aku tak pade Asam pera
sarong maka bebenah pikira ma pikira pikir kero tak padek robenah yo Cak Rodi, cak male aduh pak gendingan apa ya gentingan sumi le sumi ya le yang tole Sopor dalam pasar sate bula madia Sokor kelem atoro oca senajan nyawa main begia Jogeran obi manis koran jengni ekepelete apekeran ekatangi salah jemak nyake ate sotok caheru Yama etaleko esaker mak locot pei esariati kareng setong ego amba malapot pei dua mak telong empat aduh dari mega Mas Dion tamat kayak kelenger kak tetap bersama JB Jaya Budaya Mitra Audio genting mate tak kelenger le bulan tak mate wis kok perak kalengan oleh sakete bulan mak pas kepole sepekere maka bulan eman benisar congkat setong dikasih tong cocok kate aminale lang ale serepena gembirna lang ale lecak deje atina ulama rasa eman nyare pole beti kata kok sapade
Roro tersen cuma sorotaman tiang gila cuma eka tere keker sing seratin siang ben malam cokat seto tika seto se kere Mas Dion Caroni Mas Male mate tak kelenger kak. mata kita kelenger le Aduh bahasa Arab kak ya. aduh deh melesorat ke kota Malang meleminyak dumpa ecelet mon riwayat tu cek paelan paeng atika janji nabile Dun pao mak bebena teman Jebere Deng bebena pere Lamun tero cak roni Deng soro lamar Tako tika Pasca teluan ore Bule tak mate cuma perak kalengar kak malek oleh sakete bule mak pas ke boleh seeka eman markena bula eman benisan cuma dikasih tong cocok kate jo aduh deh Aduh mantar teka kak ya. Bule tak mate guna cuma perak kalengar sak-sasa bule mak kasongai bere seepek kere marga bula eman beniser tak masa senajan ponti kata ende Lamun punten kak Geng soro-koro Soro-korone banyak kuana Lamun niser aroni Geng soro-toro Mayu toro Pas penta kareng tuana Serkeseran olar alengker malakot lek malakot dalam lobengan kapikiran markena pula kapikiran niser saking tako bulan duma sena bengan tarik cak malih Paun ni sekakan olah Korjang keren Geng karepung kanan Lamun terok rengetang Soro kala ore Bentika kare kastana Ante dung napan bebena temar Sekalenger bebena pereng Kadung sayang, kadung eman pas tak elamar Karenger cacana oreng Pengarane bola naik adua Naik dua Geng banyak cara Pengaran naring gendang Abinya dua
takode bungto deki aprang pangarana ngarak ese pandeng alonca bulat tako mate pangarana bula ambinia dua saking setua pesa tako alake mon au tengka keng ceret peret peret nih ponca sepote Dika mantep ring ratin alerek ning betika bedina boleh